Kablaw, kakabsat, umay kayo dito'y Channel Me, ti Masakbayan Ilocano Radio Drama, no ada tinaisarding nga kwento, saan mo na isao taawan tinanggeg, no naisarding apagayat, ken agsublimanen itirik na. Welcome to channel, comment mo dito'y baba. Tapno saan amat naglaeng ti istorya mo, ti episode ita, mabalin nga ti maysa kadakayo ti mapagsaritaan. Nanang, agluwas ako ninton bigat amapan ni Manila. Inton bigat ti sangpot ni Belen. Inaksab to ni airport. Ay, talaga gayam amatuloy nga agbakasyon tinubyam anam-amom laang iti Facebook. Wan nanang, nalpas kami nun ti kontrata na isong agawid pa ilaeng. Kat, saanan nga agsublay? Ay di pa isayang no saanan nga agsublay di abroad. Agabroad mo't lang nanang. Ngam saanan ang nag-renew iti sigod nga amo na. Ag-apply ka no lang iti sa Bali. Ay kat nasaya at mo't no kasta. Anya nga iti aramiden na ditoy, kat nagrigat ti agsapol ti trabaho ditoy. No ag-abroad, siguradon ti trabaho na. Isumot ti kunana nanang. Agsubli ka no? Ay kat si Kangay, awan plano mga ag-abroad. At nanang, tapno daras kami ang makaornong. Apag isunto no agkasar kami. Kat, day talaang ti iyornongam. Siyempre nanang, kaya't ko taga-abroad tapno matulungan kayo ko ni tatang. Tasyakit nga ron taday ti poderyo. Ay nasayaat mo't ano kasta. Si Katiburidag iso arumbang lang adito'y kang agnaad. Ay nasayaat mo't ano kasta ti planom tapno guminawa mo't basit ti biyag tayo. Amo mo't a pamilyadon dagiti kakabsat baw. Iso asikalatan tinamnamaan may kanitatang baw. Di kagdanag nanang, dumtang tumot lang day tangal daw. No, kasta, sumangpot at talagang tinubyan ni Rodan. Huwag ka now. Iso nga roda na sapa nagluwas na pa ni Manila tama pa na sabatan. Nasaya at mo't nga roda tapno makita tamutan iti personal ti agbalinto a manugang ta. Apay, sigurado ka nga isod ti maasawa di anak mau. Kat anya pa'y ngay, nabayag mo't nga agayan ayat da. Aw di papanan na ngay no din to kasta. Masapol nga maamun na pa'y anaimbag day di babae. Sapay iti Facebook lang tinagamamuan da. Kauray man tanagin nayat damay. Kung makita ka seryoso di anak mo iti nobya na. Sa bagay, agtrap-trabaho mo ti di abroad. Iso asigurado asaan to marigatan di anak mo. Nukas pagarigan agasawa dan taon. Punot ako na Albina. Iso nga orayin ta nga umay ipasyar ni Rodel tinubya na tapno amutamatan. Sa tibiyahin, Belen. Okay, Matrodel. Pasensya kan ata na istorbo ka pa eh. Si kamot ang tinangsukon kanya. Rombang lang tap na kita tamutan iti personal. Pasig nga iti video call lang ti pagsarsaritaan ta. Wan nga, Rod. Naimbag man ta pinalubusan da kay Jibalayo. Imbaga ka sumangpot ka. Kan kaya't da kamutin na mamam mo dananang gantatang ko. Uray siyakmat. Kaya't kumata makita dagiti dadakkel mo. Nga mabalin ka di nga agdiretso tapay lang iji lugar mi? Belen, saan nga taan nakababain no kadwanak na agawid iji lugar yo? Saan? Amudan asumangpot ta adwa, kat magagaran damot a makakita kan ka. Kasta ka di? Okay nga Rod. Takalpasan na, mapantanto mo't iji balay mi, tapno mayamamukan kadagiti dadakkel ko. Day talagayam. O sige, kasta lang arudan ti aramidan ta. Agtalinad tala ang iti lugar mi iti sumagmamanong aldaw. Kalpasan na, mapantanton iti lugar yo. Okay, awan di parikot iti data. Alang nga Rod, pumanaw tan dito airport.
Apay ngay, di mo't la sumangpatan di anak mau. Di mo't ko naman nagpakada nga agdiretsuda iti lugar tinubyan ha. Awan angam sumagmamanon nga aldaw tinapalabas, awan da mo't taon. Ay na, abangan no napikot mo't di anak mau. Unay kan abakbaketan. Apay, nasken ay apikutan di nubya na, kat isuda lang nga rodan. Ay, anya tamom ngay, katawan ka mo't jay. Ay, unay kan ay Albina. Agpakadamert dagi jay kat no kayat dan ti agkalaysa. Agabrod pa'y ani Rodel, sakbay ang mga asawa. Agabrod ko na. Wen, day tati ko nana, tapno maipayan na takanaw itinasaya at apanagbiag. Ay san abali ta agabrod mutlaang Genubia na. Katada kadakwadan ano, anya ti plano da. Ngamno kayat dan ti agsimpa, mayatlat ka. Ay, san ababalan, masapol nga agabrod pa'y ni Rodel. Denggen ken i-subscribe mo ti kanal at ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. I-komento man ti uray basit, abagi ti istoryam. Nobyok ni Rodel man ang Emmy, nagamam mo kami iti social media, babaan iti may sa agayam ko iti Hong Kong. Ti panagbalin mi anasingad, nagtinag iti relasyon. Sinukon nakngarod ni Rodel iti airport, iti panagawid ko idi dito'y Pilipinas. Kat daydi ti damo a panagkita mi iti personal. Nagdiretso kami iti lugar mi, kat inyam amok ni Rodel kadagiti dadakkel ko, kastamoten kadagiti kakabagyak. Nasingpet ni Rodel manang, kat amok nga ison ti makatakunaynay ko tung palbiag. Nagustuhan mo't dagiti dadakkel ko, iso nga awan ti nagbalin a problema. Kalpasan ti sumagmamano nga aldaw, napan kami mo't iti lugar da, kat namamok matan dagiti naganak na. Planok idi ti agsublipay iti balasiw taaw. Ngamgapo iti masansan a panagkuykuyog mi idin iti kaayan-ayat ko. Adda ti banag asaanen analiklikan. Nawis nak dito'y Parque Belen. Adda ngamin importante nga ibagakan ka, Rodel. Anya dayta? Rodel, adda parikot ta. Masikugak. Anya? Masikug ka? Agpaiso ka di? Ni, apay maragsakan ka. Kat parikot dayto'y adimtang. Belen, saan na parikot dayta? Blessing dayta. Di kag danag, tasaan ka talikodan. Ngam, kasanong ti plano kag agsubli niya balasiw taaw? Apay, napatpatag ka di dayta? Ngam ti agbalin tong anak ta? Kasaritak na nanang tagkasartan. Ngam, umanugot nga tadagiti dadakkel mo? Saan ka di nga damat plano mga agabrod? Makaam mo ditan. Tinapatag, makapagkalay sa ta sakbay amadlaw dayta tiyan mo. Umayak tumat makisarita kadagiti dadakkel mo. Sigurado ka, Rodel? Mga no ikasanaklaan, gaputa masikuga kun. Belen, ay ayaten ka. Kat nakasagana ak ang mga langon iti dayaw mo. Anya, masikog ka, Belen? Nanan. Wen nanan, masikog ni Belen. Isama-sapol nga agkalay sa kami sakbay amadlaw ti tiyan na. Ay katadda ditan. Kanada kayo matan iti husto nga edad.
No, kayat yon ti agsimpa. Di sige, agkalay sa kayaw. Ay, aguray ka. Di pa ikat saan ka na makasubli ijay Hong Kong, Belen? Saan nana? Dito yaklata ka nun ko na ni Rodel? Saan nga minamabaling nga agabrod ni Belen no kastang agdadagsanan nanang? Kat, kasanod nga ijay planom nga agabrod si ka Rodel. Di pa ikat saanan ang matuloy. Aman nanang, agaplayak tumutlaang inton makapagpas ngayon ni Belen. Anya? Nasaya at ti kasta a plano yaw. Awan ti makita ka parikot iti dayta. Di kay tumot kami nagananad. Anya nga ita, di agpada kayaw asaan ang matuloy nga agabrod. Nanang, ha? saan abale Albina ata nang nagmumutsi imbaga ita ni Rodel? Agaplay tumutlaeng kalpasan nga agpasngay ni Belen. Kung may sa, masapol ang makapagsimpada pa'y muta. Masapol nga agkalaysada. Tanalpasan ti kalay sayaw, kayat ko adito'y latta ti pagnaadan niyaw, Belen. Ha? Buridak nga anak me ni Rodel. Isa arumbang lang nga iso ti kadwami dito'y. Kababain samot nanang. Iso nga uray jay kamin lugar mi ngagnaad. Ay, saan? Dito'y kayo latta. Lalaki ti anak ko. Isa arumbang lang adito'y kayaw. Awan ti rumbang apagbain ng Belen. Ad-ada na kababae no ti anak ko ti iyawid mo ije lugar yaw. Sige nga Rod, no isuti ko nayo nanang. Oray ka nayon to amapan kayo agpasyar ka ni Rodel ije lugar yaw. Basta dito iti permanente apag naidan yaw. Wala naman Belen, agpas ngay kanton. Wan nga Rod, no kaano adandanin Romar ti anak ta, asla nagbayag nga urayan ti panaglabas ti aldaw. Kasta talaga no dasagsagaam. Ay na, magagara na kun Belen. Ure da na ng kantatang, excited na makakita iti apo ko da. Kanayon nga Rod adamagan ni nanang, no anya kano ti marikriknak, nang runa no dakay ti trabahom. Ibagak kano adagos no agsakit ti tiyan ko. Tapno maitaray da kadago si di ospital. Oo na yun ni nanang. Denggen ka ni subscribe mo ti kanal at ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. I-komento man ti uray basit abagi ti istoryam. Sa bagay, di na ngamin na din na andagita apo ko na kadagiti kakabsat ko. Tainyawid mo't dagiti asawa da iti lugar da. Isumat lagayam adito'y data pinagnaad. Wan Belen, siya ka no ti lalaki. Isa arumbang lang asyak ti mangyawid kan ka. Saan kat asika ti mangyawid kanyak? Aywan gayam, apaman na makapagpas ngay ka. Agaplayak mo tan iti trabaho para iti abroad. Tapno may sagananta iti masakbayan ni baby. Talaga adisidido ka nga agabroad? Siyempre Siyak mo tan ti mapan. Tas ikatagbati dito ang mga iwan ita anak ta. Di ka madanagan. Tadamot dana ng akat kadwayo ko ni baby no bilang makapanawak. Sige, no iso day tati kayat mo, suportaran ka nga Rod.
Belen, at napintas nga ipadamag ko kun ka. Anya dayta, kas na maragsakan ka unay Talaga nakapasakit interview ana nga agency na nag-applyak. Ado kami anaala, mapaan kami agtrabaho Riyadh. Agpaiso? Win, isang ay saganam tabagim tayo di saan nga agbayag, agabrood akon. Ay na, maragsakan na Rodel. Malidayanak mo't tapanawan na kamin ka ni baby. Basta panunuto maparay ti pamilyata da ito yung aramidag. Kan, adamot dananang akad kaduam. Rodel. Kan mabalin mo't amapan kayo agbakasyon iti lugar yo. Tapno madinaan mo't datatang kananang mo ti apo ko da. Talaga akas tanto ti mapasamak, Rodel. Basta aganad ka iti papanam, ha? Wen, Belen. Di nakpagdanagan. Kabala kataripatun ti bagik. Agtrabaho ka na sayaat para kada kayo kan ni baby. Damo pay laan na amok dagiti dadakkel ti asawak. Nadlaw kon ti sabali adyar ti ina ni Rodel, manang Emmy. Ngam gapot ay ayatek ni Rodel, kan awan mo't parikot ko iti amana, jaklatan ingkan kano. Nang runa idinagsikuga kon. Sabali manan idi tinamnam ti ina ni Rodel, ngam awanan tinaaramidan na idi ingkad mi ti agkalaysa. Kalpasan ti panagpasngay ko, nag-apply adagos ni Rodel iti agency tapno makatrabaho iti balasiw taaw kat napagasatan met. Nalaos ti ragsak dagiti dadakkel na nang runa ti katugangak a babae tanatungpalan ti arapaap da para kenkwana a makaabroad. Kas pagayatan ni Rodel, nagtalinaed kami iti anak mi iti sidong dagiti nakaikamangak. Nanang, nagatang ko amin na nakasapulan tayo dito balay. Adan abasto tayo iti sumagmamano nga aldaw. Apay, nagpawit man ti kwarta ni Rodel? Nanang, adamot papaitod na akwartayo kano kanitatang. Ay, kastaya. Ay, gayam, adamot si mangput itay a delivery ditoy. Nakanagan mo't kan ka. Amang ano dagiti in order ko online dagiti para ka ni baby, nanang. Ay nabilen, saan ka unay anagastos? Saan ka agatang-agatang iti kumpormila ditan? Panunutom mo't atirigat jay asawa mi jay abroad. Ha? Dagiti laang mo't importante tigat-gatangak, nanang. Kan para mo't ka ni baby dagiti daduma. Ay, agurnong ka, tapno adasang putan di asawa bakwarta. Mga nunalpas ton ti kontrata na, kat di ka pa'y nakaurnong man. Agur-urnong akmat, nanang. Dagiti mat na masapsapol ditoy, kan dagiti kasapulan ni baby ti gatgatangak. Palpalagipan ka laang, Belen. Diyak kayat ngawan to ti pagmamaayan ti panagsakripisyo ti anak ko ngagtrab-trabaho iti balasiw tao. Naimbag tayo mawag ka, Rodel. Mailiwak mo nun kada kayong agina. Ni baby nga Nakaturog. Nabanog anagay ayam itay. Iso na iturog nan. Kaya't kumusta kayo dita? Dananang nga Okay damat. Pasensya ka, Rodel. Ngam ada ko maibagakan ka.
Anya day ta, Belen? Ni Nanang, madlaw ko akasla dagura na kanyak. Ha? Kanayon nakapalpaliiwan, nang runa numapanak agatang ijiili. Anya? Imbaga na pa'y asa anak ka noon nagastos unay. Ta, sayang ka no ti panagsakripisyom di ta abroad. No awan pagmamaayan ti mabirbirukan. Sa anak mo't agastador, Rodel. Dagiti matla para ka ni baby kan abasto dito'y balay ti gatgatangak. Pasensya am langan ni Nanang. Basta ramidam no anya ta among panasayaan. Gumatang ka mo tayo ti para kan ka. Di nakarkaron nga da maibagaanan ni Nanang. Apay aya, katadamot allowance da nga ititad mo saan aya. Kan may sa, si kapay taggasgastos para di ta balay. Diyak nga rod maawatan no daduman ni Nanang. Kasla denumero amin agaraw ko diti balayo. Isong arod nga daak dito nga agtrabaho. Tapno magatang yung mutati kayat yung. Mala, pasensya am laangan ni Nanang. Talaga siguro akas tati bumakbak eh. Agpakada ako makan ka, Rodel. Mapan kami ko magbakasyon iji lugar mi ka ni baby. So wag mamanulaang matngal daw. Mapanak lang umiliw kada tatang kan Nanang ko. Sige, mapan kayo tapno makainanamot ni panunot mo, Belen. Ikumusta anak tulangan kadakwada, ha? Kan di mo liwayan nga ikan iday ti kwartada. Kan gumatang kan tumot na iti pasarabong kadakwada. Agyaman na, Rodel. Aglos kami intong arod ka ni baby. Inton ka ni kadwang aldaw. Nay, apay naggapuang Belen. Nagadumot dagita imot mao. Napanak man nagatang iti ipasarabok iji balay mi, Nanang. Apay, agawid ka iji lugar yaw. Wan, Nanang, ipakadak ko mga pailakada kayo. Aglos kami ka ni baby inton bigat. Amo ka din ni Rodel day taaplanaw. Wan, Nanang, nagpakadak kan kwa na idi nagsarita kami di rabii. Kasta aya. Kasla, nagadoon ay dagitagin at gatang baw. Impagatang ni Rodel dagito'y Nanang. Napyara ka no nga da ipasarabok iti panagawid mi ka ni baby. Nay, saan kayo nga rodoon ay nga agbaybayag ijay Amangan no maikawan ni baby, narigatan. Amangan no agsakit. Wan, Nanang, di kay agdanag ka ni baby. Agsubli kami matlaang dito'y kalpasan ti makalawas. Alvin, apa yan? Anya di nadamag kaw amapan mo kano sarsaritaan di manugang tayo di tersena ni bakit unlang? Anya sarsaritaan mo't nga ibagbagam? Katno iso tinalabsak apag chichismisan da di tersena. Si kakanumot la tinaggapuan na. Ibagbagam kano agastador unay di manugang mao. Padeliver iti kumkumpurme iti online. Ay katagpay sumad saan aya? Di lagur oray ti delivery tar aramidan na. Pagamuam tadaman ng delivery kalpasan ti maysa. Ay kanasisita mo dagito orderan na. Kanapay aya kat kwarta na mo tigat gatang na. Anya kwarta na? Kwarta di anak ta akakaasig ag trabaho ijay ampawag. Kat jay nalaing ababae amang irurumaan di na pay amo asalwadan tinagbannugan di asawa na. No kastaman bilang ti panang ipagarup mao. Saan mo kuman anapan inis istorya iti kaaruba ta nakababain? Agasam tayo naranampay tinagsao-sao itang awan ni Belen dito'y balay. No makadanon ngay kenkwana dagita nga imbagbagam. Ay di na saya at tap nga muna kagorak tikas di nga aramid na.
Naghimas lakit din ti biyag na. Agur oray laang ti ipatulo di asawa na. Ento na igamanan. Gastos dito, gastos ijay. Ti aramidon na. Nagbidot ka, Albina. Nakasingsingput di manugang ka. Di ka pa'y makita agumatang iti para iti bagila. Agpapanpay husto dahi ta nga ibagbagam. Kwartada mo ti busbusan na. Ay, saan nababalin kanyak dahi ta? Anak kau jag birbiraok. Iso arumbang laeng apakibiyangak do sa dino ti pangipipanan na iti kwarta. Ay, saus balikog mo dahi ta pa nagpampanunot mo, Albina. Sige, no di ka agsardang ta makadanon dahi ta asasawam iti anak ta. Hajak lamaon, amangan no ipanaw na dagiti agina iti poder ta. Hello, Rodel. Pasensya kan nakaistorbo ak. Apay nga mawag ka. At ka di problema? Ayan yon. Ada kami dito'y balayo. Kasangsangpot mi ka ni baby. Nasayat magnerod. Oh, apay nakaawag ka. Ada ngamin indanon kanyak di kaaruba tayo. Maipapan iti sarsaritaan ka nun ni nanang iti tersena maipapan kanyak. Ha? Mababainak. Ta iti kaawan ko. Pagpies-piestaan dak gaya man at chis-chismisan dito'y. Kat ni nanang kano ti dadaulo. Anya? Apay, anya ti bagbagana? Walwal dasak kano ti birok mo. Kanayon kano ti panagorder ko online. Kan gastadura ak kano. Ha? Nagimas kano ti biyag ko. Tadjay lagur uray ti pawit mo ti aramidak. Ay, unay mutan ni nanang. Apay mutan niya, chis-chismis na ka. Diyak ka muna niya tinagbasulak ka ni nanang, Rodel. Aramidak mo't amin, tapno awan ti maibagana kanyak. Ngam kaskas di akagurguran ak gayam. Pasensya mo ni nanang ko, Belen. Nung kabaulampay. Sige, agtalinahit kayo ba'y ni baby dita. Ngam no di mon kabaulan, agawit kayo ni Jelugario. Di nakarkaron ton akaguran ak ni nanang. Ibaganan tumanon anapan nakkelak. Kababay namin kan ka, Belen. Amo kakakaasi ka na makibagbagay ka ni nanang. Sapay awanak dita. Iso di ka pa'y masalakniban man. Pasensya ka mo ton, no indanon ko kan ka, Rodel. Amangan nga no sa bali ti makadanon kan ka. Amangan no mamati ka iti bagbagan ni nanang kadagiti tattao. Amo ka di mo maarami dagiti pamadagas kan ka ni nanang, Belen. Kat siya kung tagkit-kit daw iti dispensa kan ka. Bayam, apa man na makaawid ak, pagsaritaan tanto ti kasayaatan na maaramid. Ngam kabaalam ka di ba yakabalay ni nanang? Ikarigata, Rodel. Diyak kaya't asyak ti agbalin agapu ti panagginura yung agina. Danggayak ni nanang aging kay ti kabaalak. Kat diyak to agbalin abastos amanugang kadakwada kan ni tatang. Ikarik day ta, Rodel. Timasakbayan Ilocano Radio Drama, agdengdengag kami dito yagyaman kami unay, kadagiti kakabsat kenamin nga kailian iti asideg kenadayo, anang ipay iti panangipateg. Nay, nagsapa ka na nakareeng lakay. Tiyak pa ila nakaluto iti pagarmusaran tayo. At napapanak ita. Ustulaeng, ta kabayatan ti panagkapek, di aglutluto kamutain. Papanamaya, rumbang ko mga aginanaka, tanabannog ka nagdaldalos iti arubayan idi kalman. Mapanak man iti barangay hall. At ang amin maangay nga aktibidad ita, kat mapanak mo tumulong Ay unay kan aya, tunggal adakas ta dita barangay, kanayon nga daka. Di ka pa'y lang arudang kandidato nga opisyal ti barangay, tapno adagunggo na ti kanayon nga ipapan mo ijay. Nadyak kaya at bakit? Huston ang makitkita dak atumultulong ijay. Nakagaggagat ka kano nga rod kunada. Iso kayat nakatumaray nga opisyal ti barangay. Saan? Adaw ti responsibilidad no kasta.
Sapay at dapay tayo apo ko ta nga itultulod kan suksuko na kaya pagadalan. Ay, kunak man na no kabaalam apaggigidda ng dagita trabaho. Ay, lakay kan. Di mo unay, tasaan kan anapigsa, akas edi kabambanwagang pailaeng. Una yan, nagaduka sa umon aya bakit? Baybayad na kadilain, takasla eersisyok mutan adag ito yung aramitan. Narigat mo't no adaklaang dito'y balay. Nalanga road, ang kapi kapailaang, tagluto akon iti armusar tayaw. Mangan ka nga umuna, sakbay amapan ka iti papanam. O may kayo mga nansyona, pakana mo dyan anak mo, ang mga numala daw iji pagadalan. Apay, da kayo ngay nanang, agigiddan tayo na. Nalpas kami kanitatang mo. Nasapa kami ang nagarmusar, ta napan iji barangay hall. Ha? Anya tinaramid na ijay, nanang? Ada ka no maangay nga aktibidad ijay, kat mapantumulong. Mamumutan ni tatang yaw. Dayta ti pag-aayat na, jay mapantumultulong no adda kakasta pasama kay jay barangay hall. Ay, una yan ayan ni tatang, kasla opisyal ti barangay. Kunak nga road nga kandidato langan. Isumat lang nga isaw akanayon ang mapan ijay. Ang di namat kayat. Katawan maramidan tayo di tanananang. Talaga kastan ti kababalin na. Iso nga rod akay kayat nagiti kalugaran tayo. Ay, nga rod oray adapas kaan, kanayon da nga ay ayaban. Kasla saan da makarugay no awan ni tatang mau. Sa bagay, naibagak mo't kit di dirabi asya kon ti mangitulod kan ni boy iji pagadalan. Sukunan ng tulaangan nanang. Ay, uwan nalpas dan tumod siguro iji barangay hall. Ala, ang kaayabaanan ni boy, tamangan kayon. Nay, ada ka mutan. Apay, nasapa kayo analpas iji barangay hall. Wan, bakit? Itay pa'y ngam nag-istorya kami pa'y ngamin kadaapo, kapitan. Kat, nangal daw kamutlaang. Amang ano, trabaho kamutatrabaho, kat naliwayam manon tinangan. At tatay sagana ang makan ijay, iso tinagsasangwan mi itay. Laimbag ka nung arod taadaak, taada kadwada. Ay, kat kanayon mo't akasta. Kanayon ka mo't present no adda kakasta iji barangay hall. Hinakman pa agdigos, bakit nakalingling itak? Nakadagdaga ang tumot nga minti panaway. Sige, tapno makainan na ka pa, sakbay amapan mo sukunan di apukom. Wan nga raw, tanay, ang mga numalada wakit nagaduntuman ti saunan. Amumot di apukutan. Naalang road, ingka agdigusan, lakay. Minapong bakit? Day, apay nga ita kayo laang nga agapaw. Itay pa'y apa nag-aawid Nakaawid pa'y aminan nga ubing di ta karuba. Damagam di ta apum sa dino tinapanan may. Apay, sa dino manan tinaturturong yo adwa. Napan kami nagmerienda apong bakit? Nagimas dikinan mi kanapong lakay. At dapay ice cream
Ay, isumot lagayam nga ita kayo laang asumangputan niya. Kasanokot nagitagad mo't na itaapom. Amumutan nga iso ti Bosco. Narigat mo't ajak tong palan ti kayat na. Sige, panuyno-yam amin akayat na. Agungot tumanan ni Chona. Apay ayakat apokok man. Jak mo't daw-dawatan kan ni Chona ti gasgastosan may. Wunmot nga minapong bakit. Nagadun samot ti kwarta ni Apong Lakay. Inton bigat man nun Apong Lakay Wan, apok. Ibagamloan na ti kayat mo, tagatangan ta adagos. Isuka, si katikay kayat na amang sukon kunkwana. Tapan, panuyno-yam amin akayat na. Ay, sige, hagina na kayo kit din nga agapaw. Nagagat kan nasingpet ti amak manang Emmy. Iso akay kayat unay dagiti kalugaran mi. Saan anapatag ti bannog na, nangruna no ammo na makatultulong iti sabali a tao. Dimakkel ti anak ko ani apong naalakay ti kanayon akad kadwana, taadakat nga rod iti abroad ti asawak. Amin akayat ti anak ko kat ipaay ni tatang, basta pagragsakan ti apo ko na. Isupay lang amin ti apo ko da, tawan pa'y anak da ading ko, kan ti asawa na. Uray agtrab-trabaho ak, awan apulos problemak maipapan iti panangasikaso iti anak ko, taadakat nga rod dagiti dadakkel ko, amang kitkita kan kuana. Itaman pa'y ngawan sa ti papanamlakay. Imbag man tada ka dit abal kung nga ginina na. Ay, awan mo't unay ti aramiden da kano itay di barangay hulkunan ni Apo Kapitan Edi Kalman. Isa ako na sa anak payamapan. Nasaya at mo't atap no makainanaka. Ang aguray ka man lakay. Amom, ada na paliiw kukun ka. Anda day tabiriyang. Kasla kumut-kutong ka. Anda? Word, imrus ka. Siguro no adda ka di tarwar saan ka mang mga niti oras iso akasta. Ay sos, tila sasawam mo't abakbakitan. Day tantumay, tasak aka na yung tinakaiturungan ti matam. Iso at tila madmadlaw mo kanya. Hamahan lakay. Ada ka di marikriknam ang nagpaiduma iti bagem. Maawan mat. Nagpigsak tupay. Kagangay mo't lang iti lumaklakay ay so ako mo't-koto nga kako nambiriyang. Basta di mo baybayan da itabagem. Agungot lakit din agiti anak mo no baybayam ti salunat mo nang runa ni Dennis. Wan ka day. Ay wan. Nabayag samot na saan nga imawag di anak mo alalaki bakit? Mga numakumikom laang iti trabaho na iso akasta. Di mo gayam lipatan ang mapansukunan di apom inton madamdama. Wan, siya kaunti makaamaw. Hello, Dennis, ading ko. Hello, Manang. Kumusta kayo kada tatang? Nabayagajak na kaawag na napanak nag-seminar di Bacolod. Ay, isumot lagayam Nasaya at damot.
Awan problema, ading ko. Makamuka pa ilang arot kadakwada manang. Ta sa anak pa makaalay ti bakasyon ko. Nagadong amin ti trabaho mi ita. Ngam apaman na makabakasyonak, agawit kami ti takanipag mo. Wen, di ka kadiagdanag. Isumat lagayam ngay mawag ka. Tapno amom ti kasasaad da. Wan manang. Tsak manam mo, takilata na lagip ko ni tatang, iso ngay mawag ah. Ay na, awan problema kan ni tatang. Sobra pa ila ti kinagagat na tumultulong iji barangay hall. Nang runa no, da aktibidad da ijay. Amumot ni tatangan. Sa bagay, sigod akas China, isasaanan na nakaskas daaw. Alang arod manang, umawag ak tumanan. Sige nga rod ading ko. Bye! Itaman pa'y anasapa kayo anagawid nga agapaw. Kaslamad mading amin tirik na ni Apong Lakay, Apong Bakat. Anya, nay, apay lakay, anya ti marikriknam. Ay, jak man amaw beryang. Takilat-latan nagsakit ti tiyan ko, itay adak iti pagadalan tabaw. Ngarot Apong, mapan kami kumapay gumatang iti ice cream, ngam saan mo takabawilan ni Apong Lakay? Ay sus, amangan no anyamot na itan lakay. Ay, awan da ito. Amangan no, madilang ti panagsaad kinan ko itay. Nay. Nay ko, nasakit at talaga. Ha? Kasla, jak kabalan. Ay, Diyos ko! Ay, boy! Natali mo daw ni Apong mo! Apong Lakay! Apong! Darasam, Apaw! Ingagkin daw ititulog di sa kaaruba! Nas ka na maipantayo at agos ni Apong mo iti ospital! Anya tinapasamak. Apingin tarayo ni tatang dito ospital. Kalaat ka no asim bakit ti tiyan na idisinukon na ni boy. Apaman adimteng da iji balay. Kimaro ti sakit na. Idikuan. Natali mo daw mutern. Diyos ko. Apay akalaat ti kasta napasamak. Awan mo ti amo kasakit ni tatang. Kanayan mo't anasaranta. Sana yan nanang. Ay huwin garod anak ko. Nagado at testi inaramid akan kwa na itay. Kahit maamuan tayon to kanaw no anya ti resulta na. Sigurado ang makonfine ni tatang, nanang. Nasaya at mo, tapno mataming anaimbag. Inawagak mo ta ni Dennis. Agpakada ka no iji opisina da, tapno makaumay adagos ditoy. Ay, madanaagan ak ni tatang mo anak ko. Kadagiting amin naglabas nga aldaw. Napaliiw ko adakkel ti imresan ti bagina. Kun ana mo't agagangay ka no ti lumakay. Awan mo't nga rod ti madmadlaw tayo asabalikan kwa na, nanang. Isu nga rod amas daawak. Idi ko na nakla at nagsakit ti tiyan na. Nasapay la kuma. Tagagangay laang asakit ti tiyan day chay. Awan ko matinakaro asakit ti amayo.
unay, apan nakaklaat mi itinapasamak ni tatang manang Emmy. Awan ngamin ti amumi asakit na. Malaksid itinako na ni nanang, anapaliw na adakkel ti imresan ti bagina. Ado ates tinaysayang katmanang, aging ga idinaduktalan da nga adak colon cancer ni tatang, kat nakaron ti sakit na. Kat ditaan aduktalan mi ti may sa abanag manang. Isumat lagayam akanayon apumanaw ijay balay ni tatang, gaputa di na kayat nga ipakita kada kami nga dagayaman marikrik na iti bagina. Kasla nagtupak ti langit kada kami iti daydi agundaway, gaputa uray kayat mipay amaagasan ti amak ngem naladawan ti amin. Naisayangkat nga rod ti maysa nga operasyon. Ni nanang tinagbanbantay kan kuana iti ospital, kat da kamimat ka ni ading ko tinakakaamo anang remedyo iti kwarta ama busbos para iti pan naka-ospital ti amami. Kalpasan ti sumagmamano alawas, naiyawid min ni tatang ijay balay. Beryang, bakit? Maturok ka pa'y. Nababandok kan, iti panang bambantay mo kanya kay sa ospital. Amangan no si kamat ti agsakit. Di na ka di pagdanagan lakay, kabaulak day tuy. San abale, tagsublinto manon ni Dennis, apaman ang makaalaman iti bakasyon na iti pagtrab-trabahuan na. Kaasimad na kiti anak ta. Isuda tinang remedyo itinapusbos iti ospital. Di mo ka di panunuton day ta. Agpalaing kakit day. Pakaragsakan dagiti anak mo ti agserbikan ka. Iso atulungam tabagim tapno daras ka nga umimbag. Wen, ngam aginanakamot tanaornungan kan iti puyat. Itatadata yun dito'y balay, saan din amasapaw labang bantayan nak, kabailakon ti bagik. Pagmaan ta nakasubli ka adagos, Dennis, anak ko. Nag-file akit indefinite leave ko tatang. Tapno ada kasi nublat ni nanang ang mga sikaso ko da kayo. Kakaasing nga rod ni nanang iyo. Iso ako nak, nga oray din akong bantayan. Takabailakon. Sana balit ada akong tatang. Nukas pangarigan adar aramidak, kat ada masapulyo, aramatin nyo lang dito Abel. Iti kasta, umay kami adagos. Imbagman, tadain tugot mo akastoy, anak ko. Wan tatang, tapno saan ka marigatan nga agpukaw, no bilang ada ka sa pulam. Ibatik dito Abel itaabay mo. Sige nga raw, tatulungak pa ni nanang amang itarimaan ka dagitin sangpat kong abas tuyo. Pagunyan nyo lang dito Abel, no adda ka sa pulan nyo. Ading, pasensya ka na. Jakmat ngamin kabaalan nga imbaklay amin ang nagastos ni tatang iti ospital. Okay lang manang. Tinapatag, nakairemedyo ta. Nangalaam nga ading. Inroarmin na di ornong mi ka ni LCG bang kumanang. Kan naisalda dagitintad kong alahas ni bakit ko. Anya, iti ko na ni LC. Nakababain pa ikit din kan kwa na. Uray isukat na iramramanan iti problema tayo.
Kaya't namat ti makatulong manang. Iso na lang tasaan kami na makalib. Iso adya kon insurot pa'y. Anya day manang? Itimot silid na tatang tinagapuan na. Ni, umawawag ni tatang. Umay kaading ko. Amang ano anyan tinapasamak. Anya tinapasamak anak ko. Apay nga daak diti ospital. Natali mo daw ka kabayatan nga sa sikasum ni tatang, nanang. Naurnungan ka ni ti bannog. Iso aking mapsot ti resistensyam. Ni tatang yung ay. Amang ano anya ti mapasamak ko anak kabayatan ti kawan ko. Saan amabalin nga agbayagak diti ospital? Nanang, kaimbagan na agtalinad kayo pa'y ditoy. Tapno makita na laing, no dati nakaro sakit nyo. Agpapigsa kayo pa ditoy. Masapo lang maagasan kayo pa anay bagsak ba nga agawid kayo. Diyo pagdanagan ni tatang, tadamot ijay damanang tsona kan ni boy. Isuda timang tartari pato kan kwa na. Kasaridam ti doktor, tapno sa anak nga agbayag dito'y anak ko. Diyak kayat nga awa nakakanayon itidan na ni tatang iyo. Amo tayo, unuan niya ti kasasaad na. Saan tayo nga amuno kaano na tayo apanawan? Iso kayat ko asulitan di amin nga aldaw si bibiyag pa'y ti amayo. Maawatan kayo, nanang. Nga masapol asalwadan nyo mati salon at yo Maasi kayo kumakada kami. Di mi kaya't nga agsakit kayo mat akas kan ni tatang. Tangay ni nanang iyo, Jonah. Mapayak ka di pa'y ija ospital. Makarwaran ija ospital inton bigat tatang. Di kay agdanag, tamakadwayon tumanan ni nanang. Anak ko, jak kaya ti pumanaw nga awan ti inayo iti danag. Kaya't ko pa'y amasigurado nga awan tinakaro as sakit na akas kanyak. Anya ka din day tanga ibagbagayo tatang. Agbyag kayo pa'y itinabayag. Kandi yung pagdanagan ni nanang tapi napigsada laang iji ospital. Nasaya at mut nga rod nukasta anak kaasi jay inayo nabanugan amang tartari patok kanyak oray da kayo kani ating mo. Pakaragsakan mi kani ading ko ti agserbi kada kayo kani nanang tatang. Patpat ganda kayo unay. Isong agpapigsa kayo kuma. Alang ngarod. Maturog akpay. Tapno napigsaak. Hinton sumangpot ni nanang iyo. Lakay, ada akon. Kumustan tiriknam? Nasaya at tadakan beriyang. Talaga nga
uray ka. Adan ni nanang tatang. Adan kadkadwayo diti sa ledyo. Wan nga rod tatang. Amo mi nga ururayan nyo ni nanang ang mga sikaso kada kayo. Ita, adan ditoy. Agiyamanak. Anak ko. Diyak kaya ti pumanaw. Aginggang awan ka, Beryang. Apay, papanabayan. Agyan kalaang ditoy. Agpapigsa ka. Manipod ita, saan ka napampanawan? Agtalinaed akakanayon dito'y abay mo. Agiyam, anak. Bakit? Anadam tibagim para kadagiti anak ta. Denise, Jonah, Dio, baybayan ni nanang iyo. Tatang. Boy, apog, agsingsingpot ka, akanayon, wan, di kan masukon, iti pagkadalan niyo. Saan, Apong? Pumigsa ka pa'y. Kaya't kwasi ka timang sukon kanya kakanayon. Inka rin pa niya ka mapantapay agpasyar kan mapantapay mga niti ice cream. Pasensyakan, Apong. Amangan no dakon matungpal. Dagiti inkarikan ka. Basta agsing-singpat ka, Apo. Hala, huston. Di ka nagsaupay. Tapusan ka mabanog. Nabanog ako, Beryang. Kaya kon di agiginan na kayo lakay. Tatay! Diyos ko! Nagsalungay ngayon ni tatang niyaw. Lakay! Awa na ni tatang nanay. Ay, Diyos ko! Sikat ti makaamo iti asawa. Awat iti pag-ariam. Diyos ko! Nanang, nakaawid ang dagiti nakitabon. Ultimo daman ng tsonakan, boy. Nakaawid dan. Agawid tayo mutan. Kaslahat, diyak ka ba ilan apanawan ti amayo, anak ko? Sino pa ingay ti kadwana dito'y?
no panawak mo tan. Nanang, naginanan ni tatang. Sigurado adi na magustuhan ti kastang aramidan nyo. Sapay nabiit pa'y laang manipod na karwar kayo di ospital. Nagsakit anak ko. Inayayat ko na iti amayo. Kasla diyang kamalan ti ang biyag awan ni tatang yo. Adda kami pa emang ipatpatag ka na kayo, nanang. Tida kay baybayan na kasi ting karimi itiday di tatang. Ang yaman ako na na kayo, anak ko. Amo ka na talagad tirik na ti amayo apimanaw. Tamo na nga anda kayo anasisingpot nga anak ko anamati kanya. Iso na lang tadyang malapdat ti ang ladingit. Nagsangit ka po iti kaawandan. Diyak malapdan, anak ko.